ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар имзон мо фақат мошинаҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарати компаниё бошад, дар WhatsApp икрамда сураташро рӯй рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. Ирӯз 13 август соли 2024 1000 114 сомонию 50 дирам ба канали Саудо ТВ хуш омадем бачаҳо азиз. ирӯза наворда ҳастаем. Тангени фурӯшӣ дорем, Вектора А дорем, Вектора Б дорем, Астраж Хечбек ҳастай, Астраҷи Караван ҳастай, Опел Зефира ҳастай 2 дона, Дайво Некси ҳастай, Дайво Ласети ҳастай, Мерседес С-класс ҳастай, Тойота Карола ҳастай, Лада Приора ҳастай ва дигар маркаи мошина баҳри шумо. Бачако павраст ки ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ ҳамин наворда лайкотона бимонен, дар канали мо подписатсия кунен, подписатсия ана ки навора сар мекунем, будем тамошо кунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва, Московский област дорен, ба ширкати Акай Нозимҷон муроҷиат кунен аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, Акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марама занг зада бортон равон кунен, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен, ҳуҷҷатотон тамом шудагай, ба компанияи Акай Ҷамолиддин муроҷиат кунен. 8 сола стаҷи корӣ дора акамон. дар ҳарди WhatsApp аз номи канали Саудо ТВ зангзам ҳаста кунем бачаҳо азиз. мошинои хуби замонавӣ, комфортни бо шароитҳои беҳтарин шуморо аз ҷои зист мегиранд, соҳу саломат худо хоҳад границаро мегзаронанд. ина занг занен, касоне ки ҳуҷҷатотон тамом шудагай, акамон худо хоҳад шуморо кӯмак мекунад. 24 соат Акай Ҷамолиддин дар хизмати шумо дӯстони азиз. мегзарем ба аввалин тангени фурӯшӣ. Танген портер ҳастай, ки дар ноҳияи Восе нархша 23000 сомон мегам, моториш 1.1 гази холӣ. ана танген, мана танген, успед ки бигишеринар. коробкаш механика, соли баромад 2008, адрес ноҳияи Восе. 23000 да шумо портери тангена метонен бихарен. барои тамос рақамҳои ахираш 2603 WhatsApp-шон занг занед. алиш намешава, срочно сум дар курай. хоб сӯзишвориш газ, документҳо бучидагӣ бо муомила ҳам дора. 23000 тоҷикӣ боз конкретни савдошам мекунем меган. ина марамат касоне ки ба танген эҳтиёҷ дорен, акара занг занед, рафта харидориш кунен. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай, ки дар кузуфи седан дӯстони азиз. соли баромад 1997, дар шаҳри Душанбе 38500 сомонӣ нархаш. шумо седана ба нархи 38500 метавонед бихарен. солҳои 97 бачаҳо азиз. ина мордаи фасон, краска тоза, дискҳои фасони зурзагӣ, бензин плюс газ, мотор 1.6, коробкаш механика. рақама барои тамон 985 занг занед. мега ки утилизатсия дора. ҳуҷҷати солона то 04/2025 ҳастай. ягон расход надора. толка расходаш газ плюс бензина. мақсад заправка мекунен, ҳай карда мегарден. маълумоти пурра, рақамҳои 82 62 аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед бачаҳо азиз. лайко рамонен, дар канали мо подписатсия кунен. бовар дорум ягон хонаҳай мошини арзонай меёбед дӯстон. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Астраҷи Караван ҳастай, ки соли баромад 1998. ана мана Астраҷи. бачакҳое ки хоҳиш карден караванои Астраҷи навор кунен, дар шаҳри Ваҳдат ёфтемша 48000 сомонӣ. ин нарх умуман нест бачаҳо азиз. шумо дар 48000 ҳамин каравана метавонед бихарен. бензини газ, моториш 1.6 простой, коробкаш механика. ина морда, мана морда. барои тамос рақамҳои 0117 метавонед муроҷиат карда маълумотҳои пурраша бо бигирен. маъқул боша агар, ина рафта харидориш бикунен. аз рӯи вид чотка, зурибат мошинча мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
савдо дар пеши ҳами асраҷӣ дар шаҳри ваҳдат нахаду гаштесай ҳами хаки моторш 1.6 простой неки краска тоза сасияни мошин зуракай зангаватка чахчах када бигиреш бачаҳо азиз. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. ашка хечибек мана ашка ана ашка бигирем бародари азиз. 2007 сол соли баромад дар шаҳри хуҷанд 59000 сомонӣ фурӯхта мешавад. чиста мошинча зури бад барои куллият просто зур айда бародари азиз. дизелни моторш 1.7 коробкаш механика. ватсапшон 6444 занг занед. мордои зур бародари азиз. мошинча мега вагон гирифтагӣ як даст гаштагай мотор коробка зур хадавои корш кам дорад. документо 9 моҳа то феврала. хуб камтарак бо арзон ҳам мешавад. бисёри бад арзон намекунем меган срочно савдо мешавад. ҳозирашта 59000 тоҷикӣ. мошинча чотка зури бад муомила ҳам дора. хадавоиш камтар кор доштааст бача азиз. ҳай худотон мегирем бо хадавоӣ мекунем далчи ҳай карда мегардем. касоне ки мақсад харидорен аз номи канали мо муроҷиат кунем бародари азиз. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Astra шастаги дар кузофи хечбек. ашка хечбек солҳои баромади 2006 дар шаҳри душанбе ишам 58000 сомонӣ. боз муомила ҳам дорам. запчастош бисёрай камразходай моторш 1.4 бензини холӣ коробкаш боша механика. маълумоти бештар рақамҳои 1202 ина занг занем бача азиз. краскаш тоза дискои фасон баллонои средни. ҳолати хуби техникӣ нахаду дар душанбе 58 ОО бо муомила ҳам дора бародари азиз. наворо маъқул бошад лайкоту намонен дар таги комментария нависен Савдо ТВ ба пеш рақами 5 плюсара бизанен баъдан нависен аз куҷо то чанд сомона шумода кадом маркаи мошин маъқулай мо навори баъдна пешниҳодтон мекунем. Экатека 1.4 экатек моторша мебарад азиз. хулас муомилаи хубам дора 58 савдои хуб мешавад. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Zafira астае ки аз рӯи дархости бачаҳко буд. дата Zafira навор кардем. соли баромад 2006 54000 сомонӣ. Савдо ТВ мошинои зур чотка навор мекуна фақат арзоношанд. Zafira бародари азиз 80000 некиями 54000-ра баъри шумо пешниҳод кардем. дар душанбе дизелни 54 та муомила дора. моторш 1.9 коробкаш механика. ватсапшон 0707 Opel Zafira D утилизатсия дорад. техасмотр то 2025 астай. варианти алиши ба замини мақсад бояд хона кунем мега ба замин алиш мешавад дар гирду атрофи душанбе ё ки варзоб ё ноҳияи рудакӣ боша алиша мешавад. нашоти нархаш ихел 54000 дизелни мотор 1.9 турбо бародари азиз. ина успед ка бигиринша. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. бачаҳко бисёр хоҳиш карданд ба хотири шумо дата Zafira мондем. Opel Zafira астае ки соли баромад 1999 деваштич ғончида қарор дорад. 50000 сомонӣ бача. дар 50000 ана ҳами Zafira-ра метонен бихарен. бензини газ моторш 1.8 хубиш ҳамае ки коробкаш автоматай бо автомат мешинӣ меравад. дар ҳолати хуби техникӣ гази Евро 4 плюс бензин дига чӣ мефорад 50 та савдо дора. солҳои 99 краска тоза состоянии соз ҳолати хуби техникӣ маълумоти бештар рақамҳои 1685 аз номи сомонаи ютуби Савдо ТВ занг дорем бача азиз. Савдо ТВ инстаграм дора бародари азиз. дар инстаграм дарома бо уҷа ҳастай мошино хонаҳо квартирои беҳтарин касоне ки мақсад маъқултон астай инстаграм дорен дар уҷа бо арзоношам мондагем бародари азиз. бо номи Савдо ТВ инстаграм дорем. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Opel Bechka астае ки Vectra B мегӯянд дути. соли баромад 1997 ана ҳами мана морда дар душанбе 33000 сомонӣ. бензини газ моторш 1.6 коробкаш механика ҳолати хуби техникӣ. ватсапшон 2922
السلام علیکم مردمی اوپل ویکترا بخیر میگم. بیا ماشین ای پیش بین کمتر نروشکا کوردورا کراسکاش. کوردورا دیگه همه جاش سوزای. زنگ زنین التماس همون نفرایی که خریداری کنکرت نیستن. با کمتر معامله داره 97 سال ویکترا به دوستان عزیز. اسپیت کده بگیرین شا. کسانی که همین نوارده لایک نموندن لایکاتون رو بزنین. در کانال پادپیسیت کردن فراموش نکنین. نواری پگاهینه 14 اوگوست خدا خواهد ماشینای ارزان نوار میکنیم و بخشش خونه های ارزان تماشا کنیم. میگذاریم به نهمین ماشین فروشی. اوپل ویکترا است که سالی برآمد 1995 در شهر دوشنبه 32500 سومانی. 32000 دا 32500 دا ویکترا میتونیم بخریم. برادر عزیز بنزین گاز لیسنز نه تاکسی نیستن ندارد. موتورش 1.6 коробкаш مکانیکا. خب رقمای 0205 واتساپ شونه میتونین حوزی زنگ زن رفته بخرین. برادر عزیز ماشینچه میگه حالتی خوبی تکنیکی سستانی سوز چشکیاش نو پناو bez ورید. ماشین خر بیو با سودای خوبم میکنیم. کانترکت معامله داره. خیلی حوزیرش تا 32500 با معامله خوبم داره. کراسکا توزاکای چشکو bez ورید بنزین گاز 32500 در دوشنبه 95 سال. عزیز صحبت بگیرن علیش میشه و نمیشه هیچی نگفتن. خودتون باید پیشنهاد بکنید. برادر عزیز میگذاریم به دهمین ماشین فروشی. تویوتا کرولا است که سالی برآمد 2009 کراسکای سفید نمرکوی ترانزیت سستانی چوتکا در دوشنبه 60000 سومانی میگن. باز معامله خوبم داره. بنزین گاز 1.8 автомат موتورش. برادر عزیز کراسکا توزاکای حالت خوبی تکنیکی در دوشنبه ماشینچه نخدو گشته سروش فروخته میشود. حالت خوبی تکنیک خلاص کم و بیش کار داره میگن که برادر عزیز. کمتر اکنه گفتن کی جاش کار داره ماشینچه کمتر کار داشته است. برادر عزیز معلوماتی بیشتر دوستان می رقمای 60 میتونین زنگ زده بگیرین شا. علیش میشن نگفتیم. برادر عزیز خلاص سالن توزا کراسکا توزاکای خلاص نخدو دا زنگات کا چخچخ کا مخبوشا بگیرین شا. برادر عزیز میگذاریم به 11مین ماشین فروشی. خوندای صنعت است که سالی برآمد 2007. خوندای خرام بسیار بوده. در دوشنبه 52800 سومانی. کراسکای سفید نمرکوی ترانزیت سالن توزا. معلومات بیشتر رقمای واتساپ 91 زنگ زنین. میگم موتورش 2 коробкаш مکانیکا بنزین پلوس گاز 52800 معامله داره. ماشینچه حالت خوبی تکنیکی در قرار دارد. عین حال در دوشنبه کاندیسیونرش کار میکنه. علیش میشوه بالای سوم میتم یا میگیرم. ورانتورا پیشنهاد کنین. اگر ماشینی که مقصد 30-40 باشه اگر همین اکر یگان سوم میتین یا که یگان 70-80 هزار باشه اگر با شما را بالای سومتون میتین ماشینتون دوستان میگیره. خلاص علیش هم میشوه خودتون با پیشنهاد کنین ورانتورتون. میگذاریم به 12مین ماشین فروشی. دایو لاسیت است که سالی برآمد 2005 بچکایی که خویش کردن لاسیتی نوار کنیم همی 35000 خلاص یافتیم. سر عزیز ماشینچه نخدو در دوشنبه بنزین گاز 1.6 مکانیکا کراسکا توزا حالت خوبی تکنیکی واتساپ شون همی 987 از امی سعودو تیوی زنگ زنین. لاسیتی خودشون خیلی سالوی نو برادر عزیز توزا کنده خلاص کرد. حالتی خوبی تکنیکی قرار دارد. حجت سالونه اوتیلیزاتیا کردگی هست. معلومات بیشتر طریق تلفن یا که واتساپ 0007 دا حوزی زنگ زنین دوستان. خلاص چخچخ کده همین لاسیتی سالوی 2005 معقول باشه بگیرین شد توزا که خوشراه کرد. نشد مسئله علیش میشه نمیشه و هیچی نگفتن دوستان. خودتون با یک پیشنهادتون نکنین. میگذاریم با 13مین ماشین فروشی. نکسی دایو است که سالی برآمد 95 در دوشنبه 13000 سومانی. شما در 13000 همین نکسی حوزی میتونین بخرین.
гази холӣ, моторш 1.6, коробкаш механика. ватсапшон 0101. мега некси ҳуҷҷат надора ба ғайр аз як налоги солона. балоно 80%, салон тоза, чашки варид пусидагӣ надорад. дӯстони азиз, краска дар ҳолати миёна, мошин аз учёт баровардагӣ тайёракай, салон тозаакай. маълумоти бештарша дӯстон худотон бо инами рақамҳои 0101 ватсап даст муроҷиат кунед, маъқул боша бигиринша. мегзарем ба 14-ҳамин мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки соли баромад 1995 дар душанбе 45000 сомонӣ. ана Mercedes, манам Mercedes. шумо дар 45000 инамра метавонед харидор кунед бародар азиз. солҳои 95 бо бензини газ, моторш 1.8, коробкаш механика. маълумоти бештар рақамҳои 2002 ватсапай занг занен, маъқул боша бигирен. мега ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. запаска балон дар кузов ҳастай. хулас нахаду дар душанбе 45 та муомила мешава. алиш меша намеша ҳичи нагуфтиян. состояние машин просто зурибат, краска беҳад тоза. сади накунед Mercedes бо дигай бача азиз. хоб дӯстон, дар ҳамо комментария нависен аз куҷо то чанд сума кадом маркаи мошин маъқуле, мо навори ба нахудо хоҳад пешниҳодтон мекунем. мегзарем ба 15-ҳамин мошини фурӯшӣ. ваз Priora ҳастае ки соли баромад 2008. рӯз 10 рӯз буд мо Priora навор накардем. бачакоам бисёр хоҳиш кардиянд ки ягон Lada Priora-и нархи дастрас навор кунем. 2008 сол дар душанбе 19000 сомонӣ. ана мана Priora, толка бензин, моторш 1.6, коробкаш механика, ҳолати хуби техникӣ. бо савдо мешавад. 19000 бо муомилаи хубам дорад. инами состояние хулас маъқул бошад дӯстон. касоне ки эҳтиёҷ ба Priora дорен, тавсия метавонем ки ҳамин мошинчара успетка бигиринша. состояние чотка да хулас ки бародар азиз. нахаду дар душанбе 19000 муомилаи хубам дорад. ирӯза навори Саудо ТВ ба 15 дона мошин тамом шид бачакои азиз. фикр мекунам навор маъқул шид. фикр мекунам ҳама каса лайкотона монден, дар канали мо подписатсия кунен. ҳамин шумораи подписчико ҳолиам камай дӯстон. 34000 хеле хонаҳои арзон, мошинои арзонда арзанда нестай. ҳама каса каси мара мешнава, ҳамо подписатсия кунен, лайкотона монен, барои реклама ҳатман муроҷиат кунен. замин, мошин, хона чизе боша агар дар ватсап рӯя кунен, навори баъд нахудо хоҳад рекламаи гизала када фурӯшта мегзорем. зиндаву сарбаланд бошен. боқӣ дар амони худо бачаҳои азиз.